E ngā hui a kai manawa o te motu nau mai tau mai rā ki te Ao Māori. Hei huataki ake ngā kaupapa o te rā, toko toru atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate uru tā. Nō reira ko tahi mano e whārau whitu te kaumā ono te tōpūtanga tūroro. Toko whitu ngā tāngata kei roho ho hipera. Ko tahi mano e ruarau whā te kaumā tahi ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau e rua te kaumā ono ngā uri Māori, e whitu te kaumā ono ngā uri Pasifika kua pāngia. E rima mano e warurau ono te kaumā whitu ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Me whai utu oranga ngā kaimahi whaitake katoa. Koina ngā kupu āki a te kaiarahi takirua o te pātika kāri ki a Marama Davidson, nōna e noho tahi ana ki tā tātou karere ara kia Heta Gardner. Engari e whakai ana rānei te Premier. Mō te roa ngā kia tahuri mata o rātu ki a Heta Gardner, e heta kei te hia a Marama Davidson kia whakapiki hia ngā utu a ngā kaimahi whaitake. Tika tonu Wikitoria. E hara i te mea ko ngā kaimahi whaitake ana ke engari ke ko ngā kaimahi whānui o tēnei motu. Engari kei te mōhio tātou ko ngā kaimahi whaitake te hunga kua kaha arotia, ko rātou te tuāpapa o tēnei whenua i tō tātou ngana ki te kaupare i ngā tino whiu o tēnei o ngā mate urutā. Engari ko te pātai nunui mena rānei kei te whakai te pirimia kia whakapiki ake te utu o tēnei hunga. Our workers and our essential workers need to be earning at least a living wage. They've always been a huge part of holding up our communities, their whānau and their households. They need to be valued and recognised from our midwives, our cleaners, all of our health carers, our teachers and our nurses, in so many areas, and particularly those that are dominated with women workers. They have not been valued for a long time, so we'll keep pushing to see them being paid what they deserve. Prime Minister, Green Party co-leader Marama Davidson believes that essential workers should be getting at least a living wage. Do you agree? Oh, I want all New Zealanders to be able to not only survive on what they earn, but have a really good quality of life. You know, that should be the aspiration that everyone in New Zealand has for our fellow New Zealanders. What I think we've seen at the moment is a growing awareness of the critical role that people in jobs that have often been undervalued play. A tēnei rongo nei tātou kaore te pirimia i hia ki te kītaurangi ki te whakapiki i te utu o tau wahunga. Engari ko tāna i taku aruaru tonu i tēnei kaupapa he hia ki te aro ki ngā kamupene ake, ki te aki i a rātau, ki te aro, ki tēnei āhuatanga. What we have been doing is, for instance, for example, our nursing workforce is working hard to see their wages lifted, and that's something that we've been doing since we've been in government. Equally, I would say the same, for instance, for people who are cleaners in our schools. Again, that work we've already done to see their wages lifted. Where the government has a role to play, we've played it. What I would ask the private sector is to value your workforce in the same way. We've seen the importance of people who are working on our front line, whether they are cleaners, whether they collect waste, or whether they're working at a supermarket. Ko tētahi anō āhuatanga i torotia e te pirimia i tēnei rā, ko tāna he āta whakamārama i te whakahirahiratanga o te whakaaro Māori ki roto i tēnei hanganga i tō tātou ngana ki te kaupare i te whiu o tēnei mate urutā. I actually had a conversation with Professor Tahu Kukutai this morning and Professor Tracy McIntosh. They're both members of our Science Advisory Network, and we were reflecting together actually a really important part of our response that has been driven by iwi, by whānau order providers, by Māori wardens who have been involved, and at a local community level particularly. I do think that the innovation we've seen from Māori in response to COVID is something that we need to learn from and scale up, but also the Te Ao Māori approach of community wellbeing absolutely needs to be one of our ongoing lessons in our pandemic response.
Ki te whakakōpani I tēnei taha e te iwi whaiwahi a Winston Peters ko ia tērā te kaiarahi o Aotearoa tuatahi ki te kōrero mō ngā wāhi tiro kua kahatohea I ngā rā kua hori. Ko ia tētahi kai te mōhiotia he tangata kaha ū māro ki ngā ture o te whenua. Ko tāna, kaore ana paku raru ki ngā wāhi tiro I te mea e ai ki aia, kaore rātau I te whati, I te kaupare rānei, I ngā ture o te whenua. Ko ia rā tētahi āhuatanga I tā ruaruatia e te kai komihana mō ngā pirihimana I tēnei rā. Ka whai tēnei I ngā tātā o ētahi no te pāti nāhi nara ko tā rātau kai ārahi a Simon Bridges tētahi e karawhiu ana ki aia me te ki kai te whati wēnei āhuatanga I te ture. Engari, ko ia rā te kōrero o Winston Peters, te kōrero hoki, a te kai komihana kaore, warau wararu, Wikitoria. Tēnā koe e nā whakamāramatanga e heta. E tipu ana te mā nuka I ngā ratonga āwhina, ka panai atu te hunga kai ngā kore ki ngā tiriti ki reira noho ai. No te tīmatatanga o te pākatinga, ka tohua e te kāwanatanga ko tahirau miriona tāra, ai hāpai ake I te hunga kai ngā kore kia whai whare, engari e kore pea e mātua I tēnā. I tipu wana te anipā ki wainga I ngā rato āwhina I te hunga kāinga kore. What will happen when this is over? Will I be turfed back onto the streets again when we get back to the new normal? I'm really worried about that. And we've been discussing it as a team how we can put things into place. There's no way they're going to be able to house all those people in motels. They can't. We need to now make this permanent, long-term changes. Ko tahi miriona te tāhua I tukua e te kāwanatanga hei āwhina I te hunga kāinga kore I te wā o te urutā. Hei tā Chris Farrelly o te whare mihano o Tāmaki me aro pū e tahi o aua pūtea ki te taha hauora o te tangata. It's the house and the support services required to enable those people to grow in wellness in that place. Otherwise, the very things that drove them into homelessness in the first instance could throw them out again back onto the streets very easily. I don't have any room, so go and plant those. Give it to your wife and say, Merry Christmas. Ki konei ki te waka of caring ki manu rewa, e 35 ngā tāngata rawakore e hāpaitia kia whai a Debs, kia whai whare. He oi mōhio ane ia ka hoki mai anō rātou ki aia, āmuri I te wā noho rāhui. We may have somebody who's offering to sponsor us to get the building next door, which if we do, it means that we can actually house the ones that need it and look after them properly. Making sure that government has got enough emergency homes for the short time frame, but that we've got a good supply of long-term permanent affordable homes, which is our public housing, so that we can move people out of those emergency situations into the long-term housing. Hei tā Farrelly, he nui ngā whare ke te wātea putanoa I te motu, nā runga I ngā whakawhiunga o te wā. The problem in New Zealand is there just hasn't been the affordable houses available, particularly in a place like Auckland. And now they are, because we've got Airbnbs that used to be used as Airbnbs empty, and a lot of other accommodation that's now available that wasn't pre-COVID-19. O tira mā te wā ka kite ai pēnā he rongoa ka puta mō te iwi kāinga kore I tēnei tahua. Mare haimona riki, te Ao Māori. He tokorua nāti kua whakaingoatia ki ngā puari whutuporo matua o Aotearoa. Kua karangahia te kai tākaro o mua o te kapa o Ngāti Poro East Coast a Bailey Mackie ki te tēpu whiriwhiri o te puari matua. Ko te tumu whakarai o East Coast Rugby ko Kushla Tangaire ka noho ki te puari whutuporo Māori. Ko te aronga matua a Mackie ko te whakapakari ake I ngā karapu kai ngā rohe. Mō te roa ngā kia tahuri atu ki tā tātou karere ara kia James Perry. James, kāre kore e harikoa katoa ana koe I tēnei kōrero. Ānei hoa, ana ko te tairawhiti rā nō tērā kei te kūrai o whakaaro whutupōro I te ahiahi nei, ai e nei tūtohunga me te mea noho ki Awake te ata, ana ko taku Hutu Sky Blue tēnei, I ki taku ki tōku whatakākahu, no re koera pia te tohu o tērā whakahirahira. Ka mutu I tūtohu noho ki tētahi atu tino toki, tino tuahangata me ki no Ngātapa, I roto o Turanganui Akiwa ara Ian Kirkpatrick, ki te tūranga kairangi ara patron, anoho ki o te uepu whutupōro. Hei whakakapi te tūru o Brian Lohoi mate I tērā tau, nō reira aetika tāhau kei te
he rā whakahirahira rā whakaharahara noho ki mo te tai rāwhiti whānui. James, e pēhea nei te hiranga o tēnei whakapuakanga? Ki te taha ki a Bailey Mackie me tōna ke ngā ki te pōri matu o te motu, ana kua whai kanohi Māori anō ki te tēpu, ara ko Farah Palmer tētahi atu Māori e noho nei ki taua tēpu. Heoi kua whai reo anoho ki te pā harakeke o te whutupōro ki ngā taumata teitei o te motu, ana ko Bailey anoho ki te kanohi tuatahi mai rāno o Ngāti Porou East Coast, o tira te uniana moro itira wātu o te motu ki te eke ki taua tēpu. Ara ki te taha ki a Kushla Tangaire Menyo, koea te wahine tuatoru e noho ana ki te poari Māori a motu, koera te hunga ko tino piki roto i ngā tau, nama nei ko ngā kaitākoro wahine Māori. Nō reira e tika ana me whai wāhi tonu a wahine Māori ki ngā pai ko whiriwhiri a motu. Heoi ko tā rāua whāinga matua kaua mo te pāinga o Ngāti Porou anake, engari mo te katoa o ngā uniana pāharakeke o te motu. He kāwau māro mo te pāharakeke, kua whai mana a Bailey Mackie ki te pai matua whutupōro. Kei te tōia mai i ngā āhuatanga o te wākainga, kei te tōia mai ngā āhuatanga o te whakataetai Heartland, me te āhuatanga anō kia tāua te Māori. Me te mea anō hoki, kei te tōia mai i a māua o māua Ngāti Parautanga, ki runga i era puari e rua. Kua tohua a Mackie hei mema puari hau o Whutupōro Aotearoa, hei tīpako hia ia whai muri tōna kauhau pitomata ki ngā uniana o te motu i te hui ātau i te rānei. Kua roa tātou e whakaro ana mo te kapa ōpango, mo te reanga Super 15, engari ki au nei ko te papa o te kēmu, me ki ko te kēmu a hāpore, ko te kēmu a krapu, me te wāhanga hoki anō ki wā tātou tamariki, nō reira me whakakaha ke tātou i wera āhuatanga. Kaore te prehitini o Ngāti Porou East Coast, te tangata anake no taua uniana kia whai wāhi atu ki te tari matua o te motu, ara kua tohua te tāhuhu rangapū, ara a Kushla Tangaire Menyo ki te poari Māori. Kei te tino hari kua wai ko eke ai ki taua taumata, hei ka nohi mō Ngāti Porou, hei ka nohi mō ngā uniana hāpori me ki, Heartland. Waru tau ki muri i te wai timatau i tēnei mahi kāre au i paku whakaro ka eke au ki tēnei taumata nā reira, kei te hari kua. He tohu pia e tahuri ana te motu ki ngā pāharakeke hei oranga tonutanga mō rātau, a haere ake nei. Kua kitea te kaha o ngā uniana Heartland. Aha kua ngā uawatanga i runga i a mātou katoa, i mau mātou i tō mātou ake mana mō te hake a nā mātou te huarahi i whakatakoto hei whai mā mātou. Nā reira pia kua kitea whānui tia aha kua he iti, he kaha kei roto i ngā hāpori paku. Ko tētahi o ngā mahi nui mō māua ko Kushla, kia kaua e noho wahangau, kia kaua e noho noiho i runga i enei puari. He nui ngā pōraruraru o te wā ke te ao Whutupōro, he oi te āhua nei kei ngā pāharakeke te tuapapa e pakari anō ai te hakinakina matua o Aotearoa. James Perry, te Ao Māori.